Ruhonge rwa ugima wa mwiri thiini wa thi WHO rwathugundirwo mwaka wa 1948 ni ngwataniro ya urumwe wa mabũrũri UN itanya riri kuheana uhoro mukinyaniru na wa kwihokeka wigie ugima wa mwiri thi yothe. Ruhonge ruru ni rwahitukirie ati uhuthiri wa mbaki muthemba wa shisha ni ugwati kuri ugima wa mwiri na kwendekithia anyiti itemi othe mahitane na uhuthiri wa mbaki ino. Uhuthiri wa mbaki ya mifaifu kana shisha wambiriirie bũrũri-inĩ wa India na gucoka gutherema na njĩra nene mabũrũri-inĩ mangĩ thĩinĩ wa thĩ marĩa nĩ hamwe na mabũrũri ma gĩtarũ gĩkĩ kĩa Afrika. Ona kũhana ro ũguo, mabũrũri maingĩ thĩinĩ wa thĩ nĩ mareganĩte na ũhũthĩri wa mbaki mũthemba wa shisha kũrũmĩrĩra ũthuthuria wĩgiĩ ũgwati wa mbaki ĩno. Mamwe ma mabũrũri maya nĩ bũrũri wa Pakistan, Jordan, Singapore, Saudi Arabia, Tanzania na ica ikuhĩ bũrũri wa Rwanda ũrĩa ũrareganire na ũtũmĩri wa shisha mweri-inĩ ũyũ wa Dithemba tarĩki 14 thutha wa gũtaũkwo wega ũgwati wa mbaki ĩno. Ũhũthĩri wa mbaki ĩno ũthiĩte na mbere na kuongerereka gũkũ ahũthĩri aingĩ matekũmenya nĩkĩ marahũthĩra. Shisha ĩkoragwo ĩrĩ mũtukanio wa mbaki na molasses, ũkĩ oro ũndũ ũmwe na indo imwe cia mboga na gũcoka gwĩkĩrwo mĩcamo ya indo itiganĩte. Gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya gũtirĩ watho mũkinyanĩru wa kũrũgamĩrĩra ũthondeki na ũtũmĩri wa shisha ta ũrĩa kũrĩ watho wa kũrũgamĩrĩra ũthondeki wa thigara, ũndũ ũrĩa ũtũmĩte namba nene ya andũ na mũno a ũkũrũ wa thĩ mahiũkie ũhũthĩri wa shisha ta kĩndũ oro gĩa gwĩkenia matekũmenya igego rĩthekagia itimũ. Tabarĩra ya ũtuĩria ya Mũrĩka nĩ hungurĩte hakuhĩ mataũni mothe ma bũrũri ũyũ wa Kenya kwambĩrĩria Mombasa kũrĩa nĩkuo gĩcukĩro kĩa indo nyingĩ iria nĩ hamwe na ndawa cia kũrebia. Taũni ya Mombasa nĩ gĩcukĩro kĩa maũndũ maingĩ. Agendi arĩa marehagĩra bũrũri ũyũ ũtonga mũingĩ, mĩrigo mĩingĩ ĩrĩa ĩcukagĩra gĩcukĩro-inĩ kĩa meri kĩa Mombasa, oro ũndũ ũmwe na ndawa cia kũrebia iria cithiĩte na mbere na kũharagania ũtũũro wa mbeũ njĩthĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Nĩ tũhithũrĩtie atĩ shisha ti rwĩmbo rũgeni na nĩ biacara ĩrahe andũ ũtonga mũingĩ, ũtonga ũrĩa ũgũcoka ũgarũrũke na gũtuĩka maithori harĩ bũrũri. Import mtu anaweka maji, ukiweka maji as in moshi sikue mob, uwe na contain na hold moshi mahali itafika, so maji inazuia hiyo nini mahali imefika. Pia kwa hii maji unaweza weka hii flavor. Flavor kuna type nyingi za flavor. Kuna gum mint, kuna apple, kuna strawberry. So but mostly watu wanapenda mint flavor. So ukitaka customer furahie unaweka pia kwa maji. So hiyo taste inabaki kwa mdomo, unaona? So ukishaweka maji to that level, una make sure umeweka level hapo hivi. Aweke ijae. Moshi inapitia through flavor ya hii pot, inapita through, inaingia kwa maji first, then ina hold up hivi kwa hiyo space imebaki. Then hapa hivi kuna shimo. Hiyo shimo ndo inavuta, inatoka kwa hii pipe. Then ukishachukua moto, hauweki moto mob. Because the more unaweka moto mingi, ndo the more itakuchoma, hiyo moshi itakuunguza koo. Unaona? Ukishamaliza, unaweka hapa hivi. Then as in kama unataka iwake haraka, ijivute haraka, una make sure umekava na kofia ya foil. Ndo ihold hiyo moto hapo hivyo. Then sasa ndo una start. Steam ya shisha ni iko na head rush. Ukivuta for long unasikia head rush. So unasikia kama kisunzi, unatulia, yani hivyo yani uko tu hapo na uyuko. Mwaka-inĩ wa 2014 na 2015 ruhonge rwa thirikari rwa kũhũrana na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia NACADA rungu rwa ũrĩa warĩ mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rũrũ John Mututho nĩ rwageririe kũhũrana na ũhũthĩri wa shisha na njĩra ya gũkanja mĩthemba 19 ya shisha. Twarĩkirie gũthuthuria, twathuthuриrie shisha zaidi ya 320
tofauti kuma Githumo guthiru kinya Mombatha kura Gicwani na guko Nairobi muno na tugike kumenya ati mithemba 19 ya shisha na no thuthuria rwikitwo karika na ne uthie kwa government chemist na uthie kwa KEBS na uthie kwa NACADA ne ukora report icio mithemba 19 ne onekire na kiwango kinene muno kia heroin, cocaine na fangi gatagati kayo riu tucoka tukiandika ngatheti-ini na tukiuga icio shisha 19 ni cia regwo ni thirikari no ndira wakiaha ni ati shisha icio no ituraga na aria mabati gukorwo magicirora mabati gukorwo mekirora na kurumira watho ucio matiarumirire. Kiria NACADA itamenyire ni ati riria manereire kunina mithemba ino 19 ya shisha hau niho utumiri wa shisha wongererekeire guku bururi-ini kuona makinya mahiu matiatacukirio. Kumana na hau aria matatumagira shisha mithemba ino makiambia kumitumira na aria mamitumiraga magithie na mbere. Utuiria wa ica ikuhi uria urekirwo ni gikundi kimwe kia marigitari kuma mwena wa Mombatha uronanirie ati utumiri wa shisha kuri mbeu njithi guku bururi-ini ni wongererekete na njira nene muno. Gicunji kia 60 kia andu a ukuru wa thi ni mahuthirite shisha miturire-ini yao guku gicunji kia 12.6 kia arutwo a thukuru cia secondary makionekana ni mahuthiraga shisha nakio gicunji kia 20 kia ahuthiri a shisha mari arutwo a university citiganite guku bururi-ini. Utuiria uyu uthieta na mbere na kuonania ati gicunji kia 60 kia ahuthiri a shisha ni airetu na aria ni agatagati ka ukuru wa miaka 15 na miaka 25. Ni vijana wadogo kama umri wa miaka 15 na watakuwa wanaanza kupata magonjwa mbalimbali wakiwa na umri mdogo sana. Magonjwa ya kansa, magonjwa ya TB, magonjwa ya moyo, magonjwa ya pressure. Watakuwa hawataweza kuwa productive katika economy ya nchi. Shisha ilikuwa inajulikana sana, ilikuwa sana huku Mombasa. Lakini sasa imeongezeka kwa vijana, kwa watu wa umri kutoka miaka 15 kwenda mpaka miaka 30 imeongezeka zaidi. Na kwa maoni yetu uvutaji wa shisha una madhara zaidi ya ule uvutaji wa sigara. Marigitari oria marathie na mbere na gwika utuiria wa shisha magitaragiria andu ugwati wa shisha nao ahuthiri no guthie na mbere na kumihuthira mekirite matubaba na matekwenda kwirwo uma wa ndeto. Na kulingana na utafiti imeonekana ina chemicals karibu zaidi ya 200 ndani yake, including zile metals ambazo hazipasi kwenda kwenye lungs zako. Shisha haiongezi akili au memory. Hata shisha inaleta madhara zaidi kwa bongo la mwanadamu na inaleta loss of memory because ile wakati ukivuta shisha kuna wakati unasikia kama lightheadedness. Ile lightheadedness ni kwa sababu ya yale makaa ambayo inachoma ile shisha inatoa carbon monoxide. Carbon monoxide ikiingia katika ubongo inakuwa brain cells hazipati oxygen kwa sababu ile carbon monoxide inashikana na zile cells za damu, red blood cells, na inakuwa kupeleka kwa oxygen kwa ubongo inakuwa ni very low. Guku Nairobi uhuthiri wa shisha wambatirĩtio gĩkĩro kĩngĩ na kwĩna irabu citendagio njohi orotiga shisha na ahuthiri amwe kumihũthĩra mahurũkĩte ngari-inĩ ciao. Nĩtũhithũrĩtie atĩ shisha nĩratukanio na ndawa cia kulevya iria ni hamwe na cocaine oro ndũmwe na fangi. Kwa kujua kwa mwenye anatumia ama wengine hawajui, manake wanapoongeza vitu vingine tuseme kama cocaine, utakuta mtu atakuwa na ile addiction kwa urahisi, halafu atakuwa anasikia uzuri fulani ama anasikia raha fulani, atataka kurudi pale pale badala ya kwenda kununua shisha kwa mali nyingine. Siri ugete atia ugikanyitwo ukiendia fangi
kana ukendia heroin kana cocaine, we ukorwo unyitwo na nyamu icio, umenye indo ciaku ciothe ni ugatunywo ni thirikari. Namba nene ya aria marahuthira shisha ni airetu, aingĩ makĩhenia atĩ ndĩrĩ na mogwati gũkĩra thigara kana fangi oro kana dawa iria ingĩ cia kulevya. Fikra za hawa wasichana ni kwamba kila mtu, mimi kuwa youth lazima ni smoke shisha, mimi kuwa katika interaction, kuwa katika societal event lazima niwe na smoke shisha. So it is part of both peer pressure and lack of knowledge of the harm that is caused by shisha. Sigara inachomeka kwa Celsius kama 450 na shisha double ya hiyo kama 900. Hii ni kulingana na utafiti umefanywa na American Heart Association, kuwa shisha ina hit yake iko juu kulingana na ukikompea na ile ya sigara. Sasa kwa wale wamefanya mambo ya kemikali, kuna zile chemicals zenye zina break ukichoma kwa temperature fulani. Kuna zingine inahitaji more heat. So the more you increase the heat, the more unapata zile more toxics. Wamama wenye mimba ama watoto, unakuta wakati wanapoenda ina madhara kwa ule mtoto yuko ndani ya tumbo. Wakati atatoka kabla ya wakati wake kufika. Ama iwapo anazaliwa atatoka akiwa hajafika ile kiwango ya kawaida. Utakuta mtoto atakuwa na shida, atakuwa na kilo ya chini ya pengine kilo 1, ama unakuta hana akili yake kidogo haija komaa kufika ile kiwango inapaswa kuwa. Alafu kwa watoto wale wenye wako around ile mahali ya shisha, utakuta unajua mtoto lungs zake hazijamachua kama yangu na yako. So wao wenye wako vulnerable, yani lungs zao ziko delicate, zinaweza kuumizwa na hiyo uvutaji wa shisha. Kiria mataramenya ni ati uthuthuria uria wikitwo wonanitie ati ukigucia shisha kwa ihinda ria mathaa meri ni ta ugucitie thigara makiria ya 12 na ni makiria ya rita 300 cia ndogo ya mbaki. Thirikari na ministry ya ugima wa mwiri iremetwo ni kigutacokia ikinya ria kuhitana na uhuthiri wa shisha guku bururi-ini. NACADA pia wanastahili kushughulikia jambo hilo kuhusiana na mihadarati, pombe, sigara na kadhalika. Lakini mara nyingi wao huacha swala la tumbako kwa wizara. Wanasema ya kwamba kuna ile bodi inayoshughulika na matumizi ya tumbako ama kudhibiti tumbako katika nchi, Tobacco Control Board. Kwa hivyo wanaiachia. Lakini hilo ni kosa kwa sababu Tobacco Control Board kwanza hawana pesa. Ni kama kuna njama ya kunyimwa tu pesa. Mikawa yo ni andura mena mbeca. Mikawa yo no ihinguragwo mathaa akarano ke mathaa ma mututho. Mikawa yo no ikoragwo ina andu aria othe aganu. Mikawa yo no ikoragwo ina ndawa cia kulevya. Gutire gitumi ingihota kuga na njaririe thigari kana njaririe thirikari rakigiragia nyite andu. No ugendereru na ugonderu ucio munene ucio makoragwo naguo no ulirehe hadhara. Kuna vilabu nyingi huwa zinauza, kuna mahali wanauza 500, hapa sisi tunauza 600, kuna mahali 1000, kuna 1500, ina depend na place. Mibango mingi ni igitwo keheri-ini ya kwambatiria na gukuria mbeu njithi guku bururi-ini, indi mibango ya kumathomithia na kumakura ukombo-ini wa guthukia utoro wao wa thutha-ini ithiete na mbere na kugonderera. Itang'a cia gwetha mbeca honge-ini cia andu kiumbe na thirikari cihuthagira mbeu njithi gwetha utonga citekumakira rucio rwa andu aya anini. Sheria inastahili kuwekwa na bunge kama kawaida, lakini pia waziri anayeshughulika na afya na hata yule mkurugenzi ama yule director ambaye anasimamia idara ya afya ya umma anaweza pia kufanya hivyo. Gutire kiumbe kiriaga baki kana mahuti mayo no binadamu. Binadamu ino itwete na hakiri. Wewe na hakiri icio ciaku ciothe ndungata kuhura maita ati igunyu itingihota kuria, turugi tutingihota kuria, tutabi tutingihota kuria. Uhure maita wona kinya ng'ombe ndingiruma baki. Nikio urona biacara ya shisha ikireirwo oro uguo ithie na mbere na kwendio. Bururi wina thirikari ina ruhonge rwa ugima wa mwiri.
Rũhonge rwa kũrora ũigĩrĩrĩku wa indo iria irahuthirwo. Bũrũri wĩna rũhonge rwa kũrũa na ũtũmĩri wa ndawa cia kũrebia NACADA. Bũrũri wĩna honge cia kũrũgamĩrĩra ũtũmĩri wa mbaki. Bũrũri wĩna maabitha a borithi. Na bũrũri wĩna andũ a wendi mwega kũrĩ njamba cia rũciũ cia bũrũri ũyũ iria irorete gũthinĩkana. Njĩtagwo Simon Kibe. Na ĩno nĩ tabarĩra ya Mũrĩka. Na no tũkũmũrĩka makĩria.